ربي از بقربانات ما خلقه تمام كنت دلي خورت وقزي سيهزل شهر ده سالي میراتیا کردان هزار سالان دنگبیجیج عالی وزارت چند و توریسم ات ترکیه و با اوایک فرمی هات قبول کردن. لگل وی تگه هات دنگبیج وک ناسناوک سربخوا هات تسهیل کردن و دنگبیجی وک هنرمند هاتن پیناسه کردن و کتن لیتراتور دولت آفرمی. لآمده حفده دنگبیجن مالا دنگبیجان سرپرشتی سازی کاروبارین هنری آشارداری باجر مزن آمده و جبو کن ناسناو دنگبیج به فرمی سریل وزارت چند و توریسم دابون و سرلیدان آوان هاتبو قبول کردن. يا خديدايا ونكوني عبد الغازوي بران قمر دنگبیجی او هنری کی گل دولمنده خواست که او هنر او سازی ام بدن ناس کرن هیزا ما آلمانجا ما او بو پشتی سرلیدان دنگبیجن آمده بنبانی وزارت روشنبیری داش عالی لجنه اک پسپور یا کج 11 کسان پیک هاتن ده کتن آزمون اک تفکی و گور پیوانین لجنه پسپور 13 دنگبیج سرکفتی هاتن دیتن. نها الملاقات تشتجمع برسين بطيبتي زدوار دنگبيجي دا يعني دنگبيجي كينه دنگبيج چوابونه دنگبيج و تشتی کی دبیجن کی گرتنه او بخواد چیت کن یا جهنه کیا گرتنه یعنی مزیل گوراوی برسف داوا 13 دنگبیجن کج آزمون درباس بون وک و گوهزارین میراتیا چنده هاتن قبول کرن و هر وها وان بناو دنگبیج مافی ناسنامه هنرمندی به دست خستن. ایجا artık دنگبیج موشه وانه قریازیه چقدر دنگبیج ده چورامه داهنه گش همی کارن هرن انقره کلتر باقانلığıya jibuna vi kimlik yani serli xneke şxura bigrin. İşnahat peva devlete em nas kirin Kültür ve Turizm Bakanlığı dengbeşan nas kir wan jî kir ferd ki jinava ferde sanatçı xwe û xevatkarê xwe. سال 11 سالم دنگ بلجيت كن يسالوا بدا عم بون رسمي انا حقيقة انا دنگ بيجي شخصي خبو اف بريارة يعني وزارة روشنبيرية تركيا بريارة فرمي و روشك ميناكية كو جبو گشت دنگبيجان درباسوكه. هر دنگبيجك و بيوانين وزارة بجيش بينن دا انجام سرلدان دا يب نافليكا دنگبيج وك هنرمند ورن قبول كرن. عبدالسلام اكنجي روداو. Ahmet.